Matin va goed, hij vlug aan een Portland en Jew, agus she la ma ahan son skielach. Good morning. I'm in Portland today. It's quite rainy and it's a great day for a story. So I'd like to share with you my most unique restaurant experience I've ever had to date. It took place in Vietnam. So here we go. Gleva. Aun en da vila, so hoch jiig, gurich me, gurich, past, gurich me, aun en taibing, Shin balamor, Shin balamor, aun in Vietnam. I guess ha tai bing aun in Vietnam a tour. Vietnam a tour. Shin kerst ha tai bing aun in Vietnam a tour. Ha Hanoi aun in Vietnam a tour kuchok. Shin kerst. I guess gurich me aun in tai bing fat Davies. Shin kerst. Ahun. Ja. Davies. Ja. Shin kerst. Va mi aun in Tai Bing, balamor, aun in Vietnam at tour, son Davies. Shin kerst. Agus va mi a Czechisk na bjerla. Czechisk na bjerla. Czechisk na bjerla. Va mi a Czechisk na bjerla. Shin kerst. Va mi a Czechisk na bjerla. So sho misha. Borscht. Misha, I guess, show Alanach. Yeah. Va mi a Czechisk na bjerla. Aun in Vietnam a tour. Shin kerst. I guess va mi a furach. Va mi a furach. Va mi a furach aun in koiersnjach. Vietnamach. Show koiersnjach. 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 Shin community, no neighborhood, on Gaelic. Koiersnjach. Won't you be my koiersnjach? Koiersnjach. Show koiersnjach. Show and koiersnjach. I guess va taien. Va taien out to koiersnjach. Taien. Moren taien. I guess va park aun. Va gaming cafes aun. I guess va taien B. Taien B.
taien bí an cúteach. Yeah, va taien bí ant sa choir sneach. Va taien bí inche. Inche. Sin ceist. Va taien agus park agus taien bí ant a choir sneach Viet Namach. Sin ceist. Gyrich mi an sin. Sin ceist. Agus va taibí an. Va taibí an. Taibí. Va taibí an. A va lé ma. So taibí agus va taibí ant a choir sneach a va lé ma. Va an taibí lé ma. So there's one in particular that I'm talking about. Taibí. Va lé ma. Yeah, agus va Nùdailean ríis ant an taibí. Whoops, níl mi a géirí sin. Nùdailean ríis. Nùdailean ríis. Yeah, agus va Nùdailean ríis lé ma ant an taibí. Sin ceist. Sin ceist. Agus va an taibí go lé incheneach. Va an taibí incheneach. Oh, Kimmer. Well, va an taibí an an tai. Show an tai. It was in a house. It was in a private residence. Sin ceist. Agus show an kitchen. Va kitchen bake an. Agus borscht. Níl mi a géirí sin. Kitchen. Agus borscht. So borscht agus kitchen. Yeah, sin an taibí. Va kitchen agus borscht ant an tai. Agus rítuv. Rítuv an taibí va rumsuya an. Va rumsuya an rítuv an taibí. We'll show on television, right? Show on TV. Show on sofa. Show borscht. Agus steire. Steire. Yeah. Va steire an. Sin ceist. Va an rumsuya. Va an rumsuya. Show an rumsuya. Va an rumsuya. Rítuv
and tai bi. So, quick timeout. Just to make sure it's very clear. Whereas in a lot of North American houses, you enter in the house, you're in the living room. If you entered this house, you were in the restaurant. Tiny restaurant. Tiny. Just a few tables and the kitchen in the middle. But you'd go in and you'd be in the restaurant. And then there'd be like a doorway, and then that was their living room. And stairs going up to the bedrooms. So it was their private home. And they turned kind of that front area into a restaurant. This is very common in Vietnam, and I saw in Thailand as well. People using their first floor for a shop, maybe. Like a little store or a restaurant or a gaming cafe. Something like that. Yeah, and then they live above it. Houses in Vietnam are tall. So they have multiple levels. So the first floor is usually, it could be just a nice living room, or it could have a restaurant in it. Yeah. This is the family's business. The restaurant right next to their living room. Sin ceart. Agus seo agus bha stráit. Bha stráit ritúð an taille. Sin ceart. Seo stráit agus dorasan, the doors, dorasan, right? Agus bha an tai bi an. Sin ceart. Agus bha teirlach. Bha teirlach. Bha teirlach a furach ount an tai. Sin ceart. Sin ceart. Bha ahar aun. Ahar mahar agus nían. Yeah, bha teirlach a furach. Furach. Ount an tai. Agus bha an teirlach a góper ount an tai bi. Sin ceart. Gléibh. Gléibh. Sin ceart maithe. Agus bha a níon, bha I fichit. Fichit bliadna agúis. Fichit. Bha fichit bliadna agúis. It's about 20 years old. Va a níon ik a cholisте. Just going to college. Sin ceart. So seo an teirlach, seo an tai. Le tai bi agus rumsuya steire. Yeah, gléibh. Agus un lá chay mi gan tai bi. Sin ceart. So show Jason, show Misha, Jaime gan. Ooh, it's a bit funky. Sin ceart. Un lá Jaime gan tai bi. Va mi a géirí Nùdailean ríis. Agus bha Nùdailean ríis le ma ount an tai bi. Sin ceart. Yeah. Jaime gan tai bi. Agus hui mi.
Hui mi. Hui mi. Ik borscht. Sho borscht. I guess. Kaher. Sho misha. Yeah. Borscht. Ik borscht. Hui mi, ik borscht. Ja. Va mi agiri nudelen rish. Agus rein anaher bola nudelen rish. Zo nudelen rish. Zo naher. Rein e. Rein e. Rein. Remember this is agianu, doing or making. Rein. Rein e. Rein anaher. Bola. 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 A bowl. Bola. Nudelen rish. Rein e. Rein anaher. Bola. Nudelen rish. Ran. 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 Va na nudelen rish ran. Ja. Reine nudelen rish ran. Reine nudelen rish ran. Bola. Bola glevor. Bola glevor. Le nudelen rish. Ja. Weima. Weima. Shin kjørst. To find out what happens next, you'll have to watch part 2. Gleva.